Kada vetra nema, jedriličarska je muka pregolema. Ali rekao bih da nije sve tako crno danas. Čuli smo da Veliko Gradište i njegova okolina imaju svašta da ponude. Ok, dakle, krećemo. Ovog puta umjesto jedrenja u fokusu su tvrđave, spomenici velikanima, ležeran život pored reke i moćni Dunav. A danas su nas putevi odveli i do samog srca ove neverovatne opštine. Otkrivamo kulturna dobra Velikog Gradišta i okoline, uživamo u njihovom ambijentu, a dan završavamo uz zvanično najlepši zalazak sunca u Evropi.